buat Anda. Yang spesial, yang eksklusif, tersaji buat rekan semuanya bersama hadirkan Jeng Ayu Rini Dolista. Terima kasih, cukup luar biasa. Thanks. Oke, alhamdulillah pada hari ini saya bisa menjumpai warga Sukamulya terkasih di hajatnya Nok Isem sekeluarga yang sedang jadi raja dan ratu sehari. Spesial kasih juga buat majikan tua Siapa J? Bapak Rusdi. Bener. Barangkali punya kaul Bapak Rusdi, dipersilakan sekali. Majikan Nom. Majikan Nom durung najak saya tesuk. Oh, najak dewek di gonggon. Iya dengan. Lagunya apa ini mak? Kacang Banten. Ada album saya pribadi berarti. Jalukan majikan. Masih kagak Wong Sukamulya. Terbingkis kasih juga buat Wong Gade. Dok Lini. Dalam. Ajak lalin anak Bunda Pino, mamanya Rindu. Oh iya, bundanya Vino. Bundanya Bagas. Bundanya Bagas, Mama Rindu. Ayo dipersilakan Mama Rindu. Papanya Dai yang punya Buat Delik Cikedung. Production juga yang punya live streaming. Mamaku. Mamaku Tamrin. Halo Ma, halo Ma. Nok Dewi, Nok Dewi. Nok Dewi, ayo Nok Isam. Monggo Nok. Spesial buat Pagar Ayu juga Nok Lastri, Mimi Lastri. Yang cantik jelita. Kang Gombok Tuan Lastri, udah gudag Lastri, Bapak Lastri. Ayo najak abe tetak bengek Lastri. Kanggo Wong Sukamulya Blok Sumur Melati aja ya kali ini. Ada kacang Banten yang dipinta buat majikan Nom. Ayo anak Isem. Hae hae. Rini Dolista. Kembali kasih buat Link Production. Oh yeah. Bapak Lastri, Mimi Lastri. Majikan. Pengantin. Rasane pating bersih, mirip kaya kulit digencet, sedih campur nafsu, kita kunahani cemburu, duwe laki. Wong wadon sabar pasti ana batese, ngrungu jare uwong tanggak pada ngomong, sampean kang aja dolanan wadon setitik je setitik. Oh yeah. Nok Isem penting ini majikan. Oh lagi diganti. Kembali masih kan Wong Sumur Melati. Obat. Bapak tuane Dul Halim, bapaknya Dul Halim. Tutup panah karo gunung. Wong doyan selingkuh kakang pasti geger beli burung. Jos, obat. Goyang terus bapaknya Dul Halim. Bapaknya Abdul Halim. Enak tua-tuaan hidup orang galak joget. Wong Sukamulya. Kacang Banten. Iya. Cendak ireng. Oh iya. Yen beli demen kakang tulung senok
kini urungmu jare uang tangga pada ngomong sampeyan majikan nom dolanan wadon mamaku tamrin jos mamaku jos masih kanggo bapaknya Dul Halim bapaknya Dul Halim bapaknya Dul Halim bapaknya Dul Halim iya dengan iket be bapaknya Dul Halim kacang Banten cendak ireng yen ora demen majikan nom tulung pegatan masih majikan nomane terus mamaku tamrin mamaku tamrin mamaku tamrin mamaku tamrin mamaku tamrin kacang Banten cendek ireng mamai adringan tulung kula pegatan aja so pameranda kita ne ikhlas mamaku wis kloyong-kloyong mamaku tamrin maning mamaku tamrin diwakili mamaku 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 tamrin pating Mamaku bersih suka mulia. mamaku suka mulia sing paling eman mamaku sing campur nafsu kita unahani cemburu duwe mamaku dolanan wadon asa bapaknya Dul Halim mani bapaknya Dul Halim Terus jos Maju. bapaknya Dul Halim maju maju Terus. uye 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 Nanang Pino Yeay. Mimi rindu coba mamaku tamrin lanjut tutup mana karo gunung wong selingkuh mamaku geger beli burung lemes tama beli kena lemes mah ditokak kena wis la 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 jos masih kanggo Nok Islam bos Taiwan yang ada di Hong Kong kembali mamaku tamrin mamaku tamrin mamaku tamrin mamaku tamrin mamaku tamrin wong demen aja dipegat aja sok pamer wadon kita ne ikhlas wis kloyong-kloyong tobat mamaku tamrin mamaku rasane pating bersih